Jala Sutara lir palenta ngayu kandung gumali pampanya dan reka-reka pantes luas madi sawange Seniwati manunggal ning budaya seni minangka warisan sing para wali warisan sing kakek moyang saumur beli bisa lali sesepuang pel aja lali selawasi
wong ayu mah katon kumeli wong adeno katon di sawah tampaknya dang reka-reka pantas luas seminggu masih kelingan lah sugeng kudu mateng mimin Erlangga sareng papa Erlangga nek gede wis lawas mah ambet dina ngomani jemur jamban kula kumelu nunu papa Sulastri minang kasih duit pupuk dewe kula kumelu nunu sedalu dikiapan sapa maning mama Sulastri kula nekang ngaturakan kesunesana muranana kang paling sayang Mama Sari minangkane calon majikan dewek kajalani selawas kantun mama tuan rumah ibu tuan rumah itu apa mas badewek mama tuan rumah sareng nyonya prika tuan rumah ibu saudara sareng mime endae gede wong kang paling sayang papae Chandra jambu alas palimanan tambalawan bolane di telinga sareng mama kupendine gede sedulur kang paling sayang papa dia yang dewe kang paling emang sareng mimikku nek kedip minangkane mimi hadiahnya kang paling emang sedulur mah kang paling sayang ngaturaken kesuwun sanget dumateng papa hadiah minangkane mamaku pendi dewe sedulur dewek kang paling emang kang paling sayang papa Erlangga sareng mimi Erlangga nek gedin janur gunung adingare kolane nambet dinemu mani dodol kola beli bakal lali papa Erlangga mimi Erlangga kulane beli bakal lali papa Erlangga ngatur kasuwun mama caresip saking gembol dewe urip kalali mama jahrane kedip minang kabut jamur dewe nyeneman katone mani yen sayang katon sayange papa Chandra ora ana wong kang paling sayang ora ana wong kang paling emang sareng kang kene dengan kalali selawase masa Mama Sulastri minangkane kang duwe krupuk dewe kajalali papa Sulastri sayang senajan ragane paangkang batin kolane mah batine tetep barengan bae dilali-lali kan ora bisa lali
selawas kulane ora jamu bareng jamu kudu menila di selawas kulane nambet kinemu maning bareng kinemu aja belok dari pikiran dari pikiran sempela imbean katon luas madi sawange mamae Sulastri kan duwe kerupuk dewe sareng papai erlangkane ora kang sayangan emang mama komedi minangkane papai ajaya sareng mimiku negeri sedulur paling eman sedulur kan paling sayang mimi ajaya dewe aja lali selawase elinge mangkane roming kaman roming kati bumi alam Wawangan Mama Sulastri minangkane kanduke kerupuk dewe Papa Erlang Mimi Erlang ngaturaken kesuwun sang wong sing paling sayang lan eman Mama jahrane kedhi minangkane bocah Tone kedung yen eman tone mani yen sayang mah patung aduh aja lali selawase jam kualas paling mana mama tuan rumah abah mas dewe sareng mimi udah nyonya prik tuan rumah janur kumpung kadingare paribasane dodolan kula orang kali papai deku bosane kaso dewe kan paling ewan bareng papai rio gede jam kualas paling jadi kelingan mama tuan rumah ibu tuan rumah sareng mimi Sulastri gede minangkane si duwe kerupuk janur kono kadingaren pribasane korane nambet dinemu Papa Erlangga Mimi Erlangga kan sayang dewe saking emane-mane wong seduluran Papa Sulastri dewe kan paling eman amit mundur
Sabda alam menderu melantunkan takbir keagungan, sementara pilar-pilar di dunia pun keropos sudah digrogoti taring-taring duniawi. Yang tertinggal hanyalah tulang belulang, putus asa, merintih pasrah di rongga kematian. Dikalapun bumi dipijak, disitulah terpaan badai menerjang karang. Gedung-gedung tinggi berserakan laksana puing-puing belaka. Tetesan darah membanjiri bumi persada. Jerit dan tangis anak yatim piatu yang kehilangan ibu dan bapaknya. Bapak. Rintihan si janda kehilangan sang suaminya. Kang Daswan tangi Kang. Itu semua akibat ulah segelintir manusia yang ingin mempercepat kaya menghalalkan segala cara. Dunia pun semakin tua, namun manusianya semakin rakus terhadap harta. Kejahatan menjadi-jadi, kekejaman pun merajalela. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu semua sudah kami kemas dan kami paket dalam satu legenda yang sangat bersejarah. Merupakan cerita unggulan di tahun 2015 ini. Cerita yang sangat berbobot dan bergengsi. Garapan sang sutradara kondang Bapak Edo Kadi Dananjaya. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan malam yang penuh kebahagiaan ini, Aneka Tunggal Cablek Group malam ini dengan bangga akan mempersembahkan satu buah tema cerita yang berjudul Misteri Pendekar dari Gua Silawa, dalam serial cerita terjadinya perawan suntik. Suarani rata dinawa lawan-lawan ngawang-ngawang kepireng Bapak Sulastri kang paling sayang. Kerupuk dewe Sugeng rawuh dumateng mama lora darata dewe sareng mamaku pendine tadi minangkane papahe hati yang dewe
sedulur kang paling sayang Mama Lora Darata sedulur kang paling janur gunung kadingaren senajan ragane paangkan Mama Lora Darta sayang batine tetep Papa Rio aja lari nuang edan aku lo nereta Mama Lora Darta kan paling sayang janur kono kadingaren Mama Il Sulastine kedi Mama Il Cahrani Papa Erlangga kan paling sayang orang ana wong kang paling senajan kilali-lali Mimi Erlangga sunuralali Mama Asep sayang Mama Asep aja lali ngaturaken kesun sangat dumateng Mama Asep minangkane kang Mama Asep sayang Mama Erlangga Mama Asep dewek kang ngormati senajan dilali-lali kan ora bisa lali dilelipurkan Papa Asep Papa Erlangga Mimi Erlangga Mama Lora Darta dewe kang ngormati sareng Mama Sulastine keding minangka sindwe pupuk dewe garapan sapa mami kolane masun ngemah Windon takranining taun lawas waku manggon Mama Chandra sareng Mama Elina kedi iwai kuning gua situpung nanging ora suban ora sabar Mama Chandra kang hormati ora ilok ora pranti tempat panggonan aku ngan
nganti panas kuwibawane Abah Mas Padewe kang hormati yen bawisan mikiri keturunan Yai Kunok Hayo Dewi Sunti bareng ibu saudara nyonya prigel tuan rumah bocah ki ora subran ora sabren wong tua nganti di pondong-pondong ora lali sareng mamae asep kedi waya mangan beli gelem dipangan waya turu beli gelem turu Mama Lura Darta Dewe kan paling saya saban dinane pujare nangis nembang gemuyu joget eling-eling mangkaneling wari monggo jare aku ramene bocah kia terang-terangan baik apa kepingin mangan singinek apa pengen nyandang sing bagus hari konon dilawani ngangkebay ning panggonan gawe temen pusing lan bingung ning wong tua ladala ora samar ora pangling lamat suarane Nok Hayo Dewi Sunti Sunti tobat Kang Mas lah Inawan selalu kebayang siap yang Yen bengi selalu keimpi kula selalu tetap demening sampean saya saryone meneng baik kangge Bapak Asep bos buah Bapak Pian bos Taiwan sing paling sayang kangge ngormati Mama Lurah Darta Mama Lurah Darta sing paling sayang Abah Mas batuan rumah Kang Mas iya pengen beli Mas apa nih kolak Mas wah kolak gedang duduk salah duduk konon beli bisa dihilangaken tetap baik demen Mama Yasin perasaan sun keganggu yen sedina ketemu Papai Asep Mas iya karo sapa saya karo Mamae Chandra no oh iya Papai Pian kelingan Mamae Pian bos Taiwan sing sayang Papai Asep emang bos buah paling sayang kelingan bos buah sayang Papai Napian Papai Napian Papai Napian Papai Napian Papai Napian sing paling sayang Papai Napian Papai Napian Papai Napian Papai Napian Papai Napian Papai Napian nggak sapa maning deh Papai Napian Papai Napian Papai Napian Papai Napian Papai Napian masih kangge Bapak Asep bos buah Papai Napian bos Taiwan
Papai Asep sing paling sayang Bos Taiwan. Kang kula ngerti Bos Taiwan wis duwe istri, tapi kapriben bapak napian kula ora bisa maleng. Bapak napian Bos Taiwan. Bapak napian Bos Taiwan. Bapak napian sing percaya, Mimi napian pasti setia. Seminggu ping pitu Papai Asep tulung kula belanjanana. Mamai Chandra Pangeran Persik. Bos Taiwan eman, Bos Taiwan sayang. Papai napian paling eman, Papai napian Bos Taiwan. Kelingan Papai Asep, Bos bunga paling eman. Papai napian sayang, Bos bunga paling eman. Bos Taiwan, Bos Taiwan, Bos Taiwan, Bos Taiwan, Bos Taiwan, Bos Taiwan sing paling sayang. Papai Asep, kelingan Papai Asep, Bos bunga paling sayang. Papai Asep sayang, Bos bunga paling eman. Kelingan Papai Asep, Papai Asep, Bos bunga, Papai napian, Bos Taiwan. Papai napian, Papai Asep, Bos bunga, Papai napian sing paling sayang. Papai napian sing paling eman. Mamai Chandra, Papai napian, Mamai Persik. Kange Bapak Sarim calon majikan sing paling sayang. Mama Lurah Darta sing hormati Bos Aneka Tunggal Mama Haji Ono Kuston. Papai Asep, Bos Buah, Papai napian, Bos Taiwan. Papai Erlangga, Kang kula ngerti Papai napian wis duwe istri, tapi kapriben Papai Asep Mama Erlangga, kula orang bisa ngaleng. Mimi Bos Erlangga, Taiwan. Papai Papai Asep, Papai Asep, Papai Asep percaya. Papai napian pasti setia. Seminggu ping pitu tulung kula tonggunan. Ora dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin. Kelingan janji kang dingin. Papai napian, Papai napian sayang. Bos Taiwan sing eman. Papai napian sayang, Bos Taiwan paling eman. Papai napian, Bos Taiwan, Papai napian. Kangge Bapak Sarim calon majikan Mamai Asep. Papai Asep sayang, Bos buah paling eman. Papai napian emang, Papai napian sayang. Papai napian sayang, kau Mamai Asep kari-karian sengaja. Riwis mengkinin wong tua mah berarti ora teganya wangi. Iya Rama Ji kawin Rama Dewi Sunti dalam hari konon sira kino kawan kawin bari sapa sinuk. bari wong lanang kawin mah. Iya wong lanang sapa bocah saking dia sali. Arane Kang Mas Magelung Sakti. Bocah di Sing Karang Kendal. lah ora salah krungu tandang. Anung-anung jin duweni rasa demenek karo Magelung Sakti.
Dewi Sunti dalam ilinga kening Ramayana aja karo magelung sakti sebab kun kunok wis duwe bojo beli demen bojone wis duwe rabi beli demen rabine wah gadag bocah iki arep dituruti beli Dewi Sunti kawin karo Kang Mas Magelung Sakti Rama ora bakal nyumbadani nok berarti lama beli sayang karo anak bakal beli sayang karo anak sebaliknya anak berharap iman karo wong tua apa jare sira yen bae sira rak nedene lingakeun Rama ora bakal nuruti apa pengene sira arep bunuh diri bae kita Pak. Bunuh diri bae kita wah hei harap mendisi nok arep bunuh diri aja ganok abokatan mati endah mati gak sampean ini masa Rama sing mati ah ayo Ramona sirane mati Ramane mengkok karo sapa nok karo siapa ya los karo si Darsi ayo daripada sira sing mati manuk angguran gaindah tukang suling baka dingin utang mama Kanjeng Istono masih gede enak mati utange beli balekaken utang Bapak Daryame masih gede enak mati nang utange pur enak bayar jare ompong maningan yapong Dewi Sunti wis ganuk asira pengenane jalukane aja mrono-mrono angguran kepada bobo bayu gabengin nok mang laka kasure bobo kumong ya wis hari sirane mong bobo mah pada mambayan nok mang laka labue aja melang Rama masih duwe pepesan pepesan niwak bandeng ya duduk pepesan niwak kayam iwak ayam pragat KB dibakati pajangan jadi karo apa pepesan lamuk cel enggak sampean Dewi Sunti hari mung gue jare Rama manok wis gah aja mrono-mrono angguran gejare kaenak kaya mau kan nok kongkon apa karena sing tong nyenyet kan nok tapi Rama Dewi Sunti masih nunggu ke lapangan hatine Rama kanggo ngijinaken Dewi Sunti kawin karo Kang Mas Magelung Sakti aja melang aja watir asar sirani bisa ngibur-ibur hatine Rama sing lagi kesepian kodengena titipan dibaca buat ketempuan ku mimien napian je sing bayari papai denu wong sing paling ganteng dewek Mama Erlangga Mimi Erlangga nok kian majikan lanang karo majikan wadon arepen joget ning panggung ayu kono nok lan keluargane njaluk lagune njaluk imbu alah masih pengen imbu baik imbu baik kayak Mang Cariam mau mama Epian bos Taiwan njaluk dikejar dosa papai Asep njaluk tetep demen ayo nok dihormati kabeh kanggo masyarakat Ampel jare anak mamaku Mama Chandra Wisana kabeh mama iya Ampel Mama Lurah Darta sing lagi dihormati bos Aneka Tunggal Bu Chandra Kirana nok dihormati Mama Haji iya mamaku Haji Spendi sing paling sayang ayo mimit tuan rumah ramane joget doli iya beli oli bakal wis pinter ngali ning singa Depok wah bokat tidul gak aduh bapak napian lagune dadi siji bae jema mimi napian sing paling sayang papai denu Mama Lurah Darta Mamai Asep bos sayuran lagune dadi siji bae jema
pawisiran lirik keset rega diri papai napian sayang mime napian papai denu sayang sing paling emang bos Taiwan bos Taiwan bos Taiwan mamai napian sing paling sayang Mimi tuan rumah duh diriku wis dianggap apa mimi tuan rumah ibu sauda abah masba sing paling sayang mamai Asep eman bos buah sayang bos buah ayo bos buah mamai Asep Mamai bos Erlangga Mimi bos buah Erlangga mamai Asep bos buah mamai Asep bos buah mamai Asep bos buah mamai Iya, Asep bos Dina. buah mamai Asep bos buah mamai Asep bos buah matur kesung mamai Asep bos buah pengantin keding sing Oh paling Mimi sayang. Oda Mangga mamai Asep sing paling sayang bos Taiwan mamai napain paling sayang bos Taiwan sing paling eman mangga miming ini mangga kangge mamai Asep bos buah sing paling sayang mamai Asep mimi tuan rumah sok mangga mimi sauda mimi sauda tuan rumah paling sayang bos Taiwan sing paling eman bos Mamai Taiwan Chandra bos Taiwan Auye. sayang sing paling eman penganten sayang penganten Auje Pangeran bos penganten Persik sayang Auje Mimi Arido eman Mimi Arido Pangeran Persik Mimi Arido Auje Mimi Arido sayang Mimi Arido eman Mimi Arido eman Mimi Napian Mimi Napian Bos Mimi Persik Napian Mimi Mamai Napian Chandra Mimi Negeri Napian Mimi Napian Bos Taiwan Bos Bos Taiwan Buah beli Bos sawir Taiwan Bos Taiwan Pangeran Bos Taiwan Persik Bos Taiwan Mas Suji. ayo mi sapa maning mi Bos Persik sapa Mimi Pangeran Persik Mimi Oda tuan rumah Mimi Oda Mimi Oda Pangeran Persik tuan bos. rumah paling Iya. sayang siapa Mi Pangeran Mimi Persik. Oda kabeh Mimi Oda sayang Mimi Oda Mimi Oda Mimi Oda Mimi Oda Mimi Oda Mimi Oda Pangeran Mimi Oda Persik Mimi Anis Nok Anis Nok Anis Nok Anis Nok Anis Dunak Anis paling sayang Mimi Napian Mini Gami Tasa Mimi Mimi Tasa sing Mimi paling Oda. sayang Mimi Oda Tasa Mimi Oda Mas penganten Mas penganten sayang sing paling eman Mas penganten sing paling sayang Mimi Napian Mimi Sauda tuan rumah Mimi Ato Bos Persik Mimi Ato sayang sing paling eman Mimi Ato Mimi Sauda tuan rumah sayang Abah Mas tak eman Abah Mas tak sayang
Idi dimet maning. Mana pada balik ningalame masing-masing. Selubara kaule. Ibu tuan rumah wis joget ning panggung. Kunok hati nirama setitik radakan bunga. Mimire napi ane wis dihormati. Iya. Minangka bos talian matur kesuwun. Nok iku nok mimi uday ora gelem mundun. Duri apa nih ngam? Jaluki siji maning ya los. Dalang madone Mas ya kami. Dari Bunda RT Oni buat pengantin dan Mama Indah lagune Cinta Kepatiwasa. Kok gampang disambung. Ya los priwen jare sirane bae Priwen me kader kan sing bayar siji maning. Siji maning tuan rumah beli gelem mudun. Iman man. Iya. Kanggo mimi napian. Rambut teles be ya. Kacung bento sing paling sayang. Yo. Mimi tuan rumah sing paling sayang. Kacung bento. Mimi napian. Bos Taiwan. Mimi napian. Papai Denus sing paling ganteng dewe. Kanggo calon tuan rumah. Wong lanang dengkule lemes, senenge rambut sing teles, duwe rapi kadang beli sadar ning dalan ana lambe abang. Mamai Asep kacung bento, Mas Uji kacung bento. Uit asem langka oyode nang angin gampang rubuhi. Mimi tuan rumah sayang, mimi tuan rumah sing paling eman. Mimi saoda tuan rumah. Mimi Wahyu, Mas Mimi Wahyu, Uji Mimi Wahyu, Mimi Wahyu, iya, Mimi Wahyu, Mimi Ato, Mimi Ato, Mimi Ato, Mimi Ato, Mimi Ato, sing paling sayang, Mimi sapa maning mik, Nok Nila, Nok Nila, Nok Nila, Nok Nila, Nok Nila sayang, Nok Nila, sapa maning je, Mimi Ayu, Mimi Ayu, nangapa Mimi Ayu sayang, Mimi Ayu, Mimi Ayu, ini ke sawir Mimi kasa sayang, pengantin beli sawir Mimi tasa, dede tasa, Mas Mimi Uji. tasa, dede tasa sayang, dede tasa sayang, aja ditinggal. Dede tasa, siapa kan mas? Kacung bento, kacung bento, kacung bento. Kenapa kacung bento paling sayang? Kacung bento, kacung bento, kacung bento paling emang. Kacung bento sing paling sayang, kacung bento sing paling eman. Kacung bento sayang, mong ditinggal. Kacung bento sayang, wong lanang dengkule lemes. Kacung bento paling sayang, kacung bento sing paling eman. Kacung bento paling sayang, kacung bento, kacung bento, kacung bento. Mas Kangen mama Uji ini napain? Mama Bos Taiwan. Erlangga Mimi Erlangga Mimi napain sing paling sayang?
Mamai Asep bos buah sing paling sayang. Mamai Napai, mama tuan rumah. Mimi Ato sing paling sayang. Mama Lura Darta sing duwe kawasan Persik kangge mamaku ampele geding sing paling sayang. Nang apa kulane demen bae, padahal nang bento paling sayang. Dunang bento sing paling eman, dacung bento sing paling sayang. Kacung bento sayang aja ditinggal. Kacung bento kanggo nok eeng sayang. Nok eeng paling sayang. Nok eeng paling eman. Nok eeng sayang. Aduh nok eeng sing paling ayu. Aduh nok eeng sing paling sayang. Kacung bento sayang. Mas penganten sayang. Penganten wong lanang dengkule lemes, senenge rambut sing teles. Kacung bento sing paling sayang. Dunok eeng sing paling eman. Nok eeng sayang. Nok eeng kacung bento. Nok eeng kacung bento. Bibi Oda Nok eeng sing paling sayang. Kacung bento paling eman. Kacung bento sing paling sayang. Nok eeng matur suwun. Gunok Mimi Oda wis dihormati. Ibu tuan rumah wis dihormati. Iya. Wis lubar kaule. Wis babar luar. Arep wis terbuka durung mata hatine Rama. Maksude Kanggo sira ngijinaken Dewi Sunti kawin karo Kang Mas Magelung Sakti. la dalam rono maning bae sira kinok. Dewi Sunti Dalam Rama kinok ora tega mambungkanane. Ndelengna sira sabandina sing modele mengkenen, tapi Rama kinok watir kebenduning Ramanira sing sejati. apa sebabnya? Ramanira kakang bang-bangan pernah ngomong karo aku yen bahwasane anak putune Ki Bang-bangan Ki Geden Trusmi ora kena campur karo Magelung Sakti wong sing Cirebon. Berarti Rama beli sayang karo Dewi Sunti. Langkah sing eman, langkah sing sayang karo Dewi Sunti. Rama kinok banget heman sayang ning sira. Lamun Rama orang ngijinaken kawin karo Kang Mas Magelung Sakti, daripada kula orang kawin, lebih baik berpisah karo sampeyan. Kang Mas. Dala Sunti. Ya bener temen bocah ya keras kepala. Ya kakang bang-bangan Ki Geden Trusmi hatur tiwas. Sugeng rewu dumateng calon majikan. Nok wasini saya Mimi napi ane gedi. Sareng nok wasine kedhi ngaturaken kesuwun sanget minangkane calon majikan dhewe.
nuhun mamai asih sareng mamanya Kiai Gedi minangkane ngampel dewe mimit satik sayang Mama Lura Darta kang sayang dewe ngaturakeun kesuwun sanget Mama Lura Darta sareng mamaku pendene Gedi minangkane papae Haji Yayang dewe sareng mimiku ne Gedi minangkan sedulur kang paling sayang mah Mama Lura Darta ngatur kesuwun sanget wong kang paling emeh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kakang Abdullah bawa rasa gula kaya-kayang rasa kena bunga merwata sutakang sing artine setelah gula katut kabeh para kadang santri oleh tugas kang sangat mulia saking panjenengan yang Rama Guru Ki Mangkuraga tugas gula kon babat alas weru demi kanggo memperluas pondok pesantren anak ing weru ananging nyong sing aran kita tenaga manusia ya rayi sejen karo tenaga mesin kang mesin uga bakal jalan terus enggal dina pasti ana mau goke kita maning tenaga manusia bakal kerja terus menerus enggal dina pasti ana pegelek nah justru dalam hal iki kula katut kabeh para kadang santri pengen istirahat sejenak kang sunbari tukar pendapat lan tukar pikiran tentang pelajaran kang pernah den ajaraken marang panjenengan yang Rama Guru Ki Mangkuraga baik pelajaran ilmu tajwid atanapi pelajaran ilmu nahu belane sampean mangga Kakang Abdullah sampean kang minangka santri kang nomor wahid aja bosen-bosen upahana pemasukan marang kabeh para santri sing masih anyar koleki hitung-hitung bari liren kang mangga Kakang Abdullah kantun bapak tuan rumah minangka abang Mas Gadewek Ibu Sauda Nyonya Prikil tuan rumah kang hormati mangga kang Alhamdulillah Rabbil alamin ala umuri dunya waddin Abdul Rojak nggih kaula kang Abdul Halim Abdul Mukmin Lam Abdul Kenyot tentune sampean kudu bersyukur kelawan hadire Rama Guru tepat ning daerah Weru nggih anggawa sewijine ajaran anyar Islam kasebute agama kang bener-bener diridhoi agama kang bener-bener cinta damai mengangkat derajat manusia kang lebih tinggi mau mah kaya ngapa Rojak nalika weru durung ketekan Rama Guru Mangkuraga masih menganut ajaran animisme dinamisme watu kayu sing disembah sehingga durung mengenal pri kemanusiaan sing kuat ya makin kuat sing lemah dadi mangsa ora lali sareng Mamai Asep Papa erang kane Gedi ngaja lali selawasi Mama Lura Darta ngaturaken kesuwun